uthwasile into yokwenziwa noma yini Izula ke. Ntomnyama into nje yokudlala Hayi yonke ke Africa. Ntomnyama ubuka kanjani? lapha ngikhuluma ngosizi Zonke ngikhuluma ngosizi lomntwana lezwa yonke inhlanga umuntu omnyama umuntu ongathi ngaphelele babona kuyinto nje yokwenziwa noma yini uqwa zonke izinto zakhe uma esebenze owesifazane uyabanda lapha enziwa yonke into umuntu omnyama ekhaya lapha ehamba afaka umkhumbi. Yeah. ngikhuluma usizi lomuntu omnyama ukuba khona kwezinhlanganiso Chinese, Europeans and Indians, bonke la lezi njalo bahlangene bahlukumeza umuntu omnyama kodwa yonke into yakhe endaweni yamazayo ngikhuluma ngosizi lomuntu omnyama ukuba Indians, Japanese, Europeans, bonke labo thubu badlala ngomuntu omnyama bese yonke into bayidlala baqala bageza yonke insila emzimbeni mayebeqasha afakwe abanene bageza ngisho into yabo yokuchama bageza nje amagoli lesikhathini afake khona ngikhuluma ngosizi lomuntu omnyama ukuba khona kozinjalo bageza yonke inhlobo yokungcola emzimbeni afaka khona ukuba khona kwezinhlanganiso sibona into engaphelele baphalaze endaweni yakhe izwe lakhe sibagcwele lapha babazi bafuna ufake ungene ufake insila shakazulu kwasikakhulu ezweni lakhe segcwele yonke inhlobo yezintsha wena akazi lutho umuntu omnyama ugeze nje umuntu emzimbeni sikhuluma ngabandlululo ukujula kwakhe ngikhuluma ngosizi lomuntu omnyama ukuba khona kozintsha bafake ekushini lomuntu akaqashwa ngaphawa nje khona behlalelele njalo kwasemsana umuntu osithoba esikhathi sokuthi kunensila ayizifakayo ehlelwa bese ezikwazi ukuthi ahlalelele angacabanga saba senza show ukuthi kunensila ezifakayo ebudleni kwayo ona zohlale njalo Hey, Bush tebulala abantu abafuna abantu benokulela baboshwa ngoba abantu bakhe
America bengaka amazwe lawa amakhulu ifeme enkulu yakhona ama-brothers bese beba nempike ukuhamba ufikela bathatha yonke into zabakuqinisaigolide alingeke uthole phesha itholakala khuluma ngokucona kwe-racism usizi yomntwana ukuba khona kwezinhlanga zigeza yonke inhlobo yobundawo emzimbeni zifake ekudleni komntwana yebo umntwana mzangisawasazi yena umnikazi wawo kodwa thina lo racism la iphasini lethu ngeke sekushintsa ngakho sigeza yonke into kwenza ukuthi ahlaleleyo ukuba khona kwezinhlanga zibuka umuntu omnyama njengento engapheliyo usizi lomuntu omnyama ukuba khona kwezinhlanga ngikhuluma ngobusizi lomuntu Japanese Europeans Indians ngeke uthole noyo ziyakusebenzisa zikuphoqa amandla kufuneke wena uyinto okuma zima phezulu bese siyahamba isibanda imgolide lelo lokuthola udumile elala eSouth-Africa abanalo bona ngikhuluma ngosizi Japanese Chinese Europeans Indian bonke labo zintsha bahlangene ngomuntu omnyama bamshumezisha ngamakhona fight on brother fight on yonke into ngesikhathayo yonke into amanyala adesikhathayo inkinga ukufundisa kwakho uma ungafundiseki ngiyana ke sokufundisa kanjani manje uma ufundiseki usigama nje uma ufundiseki nalobu angezwa awusawuhlasa hayi silwa nawe yonke into wazi ukubulala umuntu omnyama kuphela enze ukuthi ufe usidodo kakhulu